такси дар кор намебарад ого? имрӯз ба фикрам ягон нафар ба мо занг намезанад. ман ба мактаби ҷаъфар мерам, баъд аз он ба ҷм мерам. ягон чи лозим шавад занг занедам. ассалому алайкум. ако такси дар кор намебарад ого? ассалому алайкум. ако такси дар кор намебарад ого? аҳа, хуб, майли. ассалому алайкум. шумо назми такси дар кор намебарад ого? бурда монам. не, барои тамошо не, ин барои бурда мондан. тамошо. тамошош 10 сомон. таксиям зиёд будозде. аҳрори ниҳоятан як нафар ба мо занг зада истодаанд. алло, ассалому алайкум, ширкати такси аҳрурӣ гӯш мекунад? шумо нақ сиҳат саломат? яками ба кӯчаи мир, кӯчаи холиқ иброҳимов як такси равон мекардед? қабул, аз он ҷо ба куҷо меравед? мактаби болаёқат 12 микрорайон, баъд аз он ба ширкати ҷм меравем. хуб, арзиши хизматрасонӣ бебор ва беинтизорӣ 100 сомонӣ мешавад, қабул кунам? лабай бебор ва беинтизорӣ 100 сомонӣ, қабул кунам? майлаш. хуб, фармоишотатон қабул. ҳозир меравем. ташаккур. бинандагони азизу арҷманд, ниҳоятан имрӯз ҳам барои мо як мусофир пайдо шуданд, яъне як нафаре пайдо гардиданд ки бо мо ба ҷое сафар кунанд. албатта мо мизоҷи худро ба ҷои лозимашон худи ҳозир бурда мебиёрем. бо мо бошед. рӯза мо шумо ба фуромдаст. 100 сомон. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ман омадагӣ мебуроид не? хуб укоҷонам, ҳозир мебурам. экзотика. ассалому алайкум. марамад, марамад. мумкинми? бемалол. ман рости гап якум бор ба ин хел мошин мешинам. на танҳо шумо, бисёри мусофирои мо якуми марод. ана аз нав. ана ассалому алайкум. салом укоҷони ман. чӣ хел шумо? бинад саломатитон хуб ки шумо имрӯз моро фармоиш додед. эй маҳмудхон, бисёр мана хурсанд кардед. имрӯз ман хеле вақт ба хориҷа нарафтагӣ будам. ин барои ман як чизи аҷоиби, ба қавли гапо интересный як чиз шуд. мо хориҷаро ба шумо овардем. хуб, баро мебароем. рафтем. имрӯз мусофири мо ҷамшед исмоилов ҳастанд, яъне мо ҷамшед исмоиловро ба макони лозимашон бурда мерасонем. меравем.
ҷое ки медонам шумо соҳиби нақлиёт ҳастед, вале чӣ боис гардид ки яку якбора моя фармоиш додед? ман намедонам ҳамин рӯз мошинам бори аввал заводид нашуд, ман намедонам сабабаш чи. Рости гап иққадарам хуб намефаҳмам мошина. барои ҳамун хостам як аз хизматрасонии шумо истифода барам. ба гуфти гапҳо имрӯз ризқу рӯзии мо будааст ки 100 сомонӣ даромад мекунем. хуб, баъди дидани анами нақлиёти мо таъбатон чӣ гуна гардид? Аз таъбатон пурсон шавем. Рости гап хеле хурсанд шудам. ман як аз нав кӯдак шудам. бисёр ҳам зебою ҳам бисёр хеле рангашам дилнишин. мо албатта таксии худамонро дар назар надорем ва дигар таксиҳо бисёр менишнед. не рости гап ҳамин ҳамеша ё ёру дӯсто ё додаро дар хизмат ҳастанд. дар бораи эҷодиёт ҳарф занем. чӣ дигаргуниҳо аст дар эҷодиёт? дирӯз ҳамроҳи Мадина Акназарова як клипи нав таҳия кардем. умедворам ки ба ҳама маъқул аст. нақша дар оянда бо Ҷонибек Муродов. ҳамроҳи Ҷонибек Мурод аст? бале. ва бо яке аз дӯстои азизи ман аз шаҳри Бухоро, гурӯҳи Саратон буданд, ҳамроҳи Шӯҳратҷон, як дуэти Субзамина бо Бадахшон ҳамроҳи Мадина Акназарова пайваст кардем. ва шоири мо аз Хатлон Орзу Исоев. акнун мехоҳам Хуҷандшаҳрро бо Бухоро омезиш диҳем. шумо дар бораи дуэти хеш ҳарф задед бо Мадина Акназарова. хуб, пешниҳод аз тарафи кӣ гардид? хоҳӣ аз куҷо тавлид гардид ки мо дар як ҷойги суруд сароем? мо дар тӯи маъракаҳо якчанд бор бо Мадина Акназарова ҳамроҳ хизмат кардем. ва аз ҳамон ҷо як ният кардем ки якҷоя як дуэте хонем. аслан агар мо дар бораи санъат ҳарф занем, санъат як роҳест ки ҳамеша навгониро металабад. агар як чизи такрор бошад, аллакай мардум қабул намекунанд. рост. аз як ҷиҳат гуфта метавонам ки ин барои ҳардуи шумо хуб аст. масалан шумо ба пойтахт ё дигар вилоятҳои кишварамон боз муаррифитар мешавед. ва Мадина Акназарова бошад барои мухлисони шумо маърифӣ мекунам барои мухлисони худам. ман як чиро қайд намоям ки дар дохили нақлиёти такси аҳрорӣ суруд сароидан куллан ройгон аст. да иҷозат не бе асбоби мусиқӣ. ин асбоби мусиқӣ дар дохили нақлиёти мо намехунҷад. афсӯс. ритми боронӣ дар танам ҷонӣ ишқу армонӣ сӯзи пинҳонӣ гул ба гулдонӣ шеъри хушхонӣ мавҷи дарёҳо шӯри пинҳонӣ ту ними ними ман авҷи шамими ман ای خوش نسیمی من باز آواز تو سوزی آتشی تو حرف دل کشی فروغی بیغشی باز آواز ҳазор раҳмат. овозатон хаста набошад. ман орзуманди онам ҳастам ки бизор ҳамеша ба дилу дидаи халқ шумо ҷойгир бошед. сипос, ҳазор раҳмат. умад ҳамкории шумо бо ширкати ҷм ва ҳангоми фармоишам шумо гуфтед ки ба мактаби болоёфқат меравем, баъд аз он ба маркази продюсерии ширкати ҷм. хуб, сабаби ҳамкорӣ дар чӣ аст? имрӯз шумо ҳамкорӣ намегӯ ё ҳамкорӣ буд? не, то имрӯз мо дӯстӣ доштем. дӯстӣ буд. имрӯз тавассути шартнома шумо ҳамкорӣ карда истодед, агар хато накунам ё? бале, бале. аз пештар вақт бисёр орзу доштам ки бо як командае дошта бошам ки бо команда кор кунам. барои ки барои санъаткор танҳо кор кардан хеле душвор аст. муҳлати шартномаи шумо чанд қадар аст? то 3 сол имзо кардем.
و بعد از اون باز میبینیم چی میشه. باز این رو فقط نشون میده که آیا باز بله کار بله میکنه بله یا نه. افکت شد یا نشد این ما بعد میفهمیم. اصلا برای معرفی گردیدن صنعتکار چند فایز از خودش وابستگی دارند سراینده‌ای که در اطرافشان شخصانی مسئول برای مشهور شدن آنها شب و روز کار میکنند. اگر آواز نداشته باشد، اگر استعداد نداشته باشد، شاید اون انسانی که در اطرافش جمع آمدن شاید یک نتیجه دلخواه داده نتوانند. محمود خان این یک چیزی خیلی فقط محمود خداوند میداند. بعضا میشد که استعداد میبینید که بعضی همون دنه هایی که در کار است در اون نیست، ولی خداوند یکون فایز میتید یا خداوند یک نظر میکند همون معروف میشد. بعضا وقت میبینید بچه های همین خیلی استعداد داشتن، خوب آواز زیبا، همه دنه هاشون است، ولی خداوند معروف شدن به محب نصیب نمیگردوند. اکنون روی اوریم باز هم به پیشنهاد کمپوزیسیون نوبته. اما ترانه شما رو با گفته گپا پس سر کرده نمیتونیم. یالا 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 سمندرا یاری جان دردت برگشتم قلندرا. از من هم آواز خونی میبارد؟ شما خیلی خوب میخوندید. چون میگن اگر چونچوک رو به قتل رساند قصاب رساند. پس ما از خود جمشید اسماعیلوف این ترانه رو به طور زنده گوش میکنیم. رفته. هم تو روم با پیشت هیچکی من نبیند، هم تو روم با پیشت هیچکی من نبیند، از تا بگیرم بوسه از لبانی شیرینت، از تا بگیرم بوسه از لبانی شیرینت. یالا 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 سمندرا یاری جان دردت برگشتم قلندرا. یالا 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 سمندرا یاری جان دردت برگشتم قلندرا. آوازتون خسته نباشن. دیگر نفران هم در حیرت هستند که اینها چیکار کرده ایستادن. این زندگی است، ما زندگی رو پیش برده ایستادیم. محمود خان هزار رحمت. 2 دقیقه انتظار میشوید، من یک معلمش میبینم بعد باز سفرمون رو میدیم. قبول ما انتظار میشم. سلام شما، نصیحت سلامت. یک استاد دیده میبرویم. من بخیر است. یگون خبرهای ناخوش نیست، یعنی که یگون شکایت نکردن؟ نه به نزدیکی زادروزی سرچه می شود و همراهی معلمش یک مصلحت کرده گرفته برای زادروز چی می بیارن امروز ها در مکتب ها. زیرا وقتی که نوشاکی های میگیریم هوا سرد برای بچه ها زیان میکنند. چای بیاریم گرم برای همون مصلحت کردیم. یعنی این مصلحت پنهانی از جعفر جون؟ بله. برای نفر سورپریز می شود. سورپریز میشه. البته همه پدر و مادران در تلاش اون هستند که فرزندانشون خرسند و خوشحال باشند. و من باید قید نمایم که تا رسیدن به منزل آخران خیلی مسافه کم باقی مانده است. از این خاطر ما وقت رو مردم استفاده می‌بریم. یک ترانه دیگر باز هم شوخ چنگتر باشد. ترانه متاسفانه نقلیات ما چون دیده ایستاده رادیو مگنیتوفون ندارد. اگر جایی که جمشید اسماعیلوف باشن چی حاجت به رادیو و مگنیتوفون دیگر تجهیزات ها. امروز خیلی که می‌بینیم هوا بسیار آفتابی، هوای زیبا، خوشرو، نور باریده ایستاده است. مایلش برای شما نمیدونم هر چی که با سرم میزند همون آهنگ میخونم.
دو لعل آبی کوثر دو زلفت ماری بیسر دو لعل آبی کوثر دو زلفت ماری بیسر دو رخسارت منور زدی گلاره بر سر دو رخسارت منور زدی گلاره بر سر غیر از تو ماهی پیکر ندارم یاری دیگر غیر از تو ماهی پیکر ندارم یاری دیگر دو لعل آبی کوثر دو زلفت ماهی بیسر دو لعل آبی کوثر دو زلفت ماهی بیسر دو رخسارت منور زدی گلاره بر سر دو رخسارت منور زدی گلاره بر سر غیر از تو ماهی پیکر ندارم یاری دیگر غیر از تو ماهی پیکر ندارم یاری دیگر هی азо раҳмат овозатон ҳастан такроран ба анами нақлиёти мо менишинед ма фармоиш медиҳед такси ҳарориро бале ба ман хеле маъқул шуд тарзи хизматрасонӣ ҳамаш олӣ шумо як ронандаи моҳир ҳатман шуморо ман фикр мекунам барои меҳмоное ки ба шаҳри хуҷанд мебиёнд тавсия диҳем шумо онҳоро ҳамин оҳиста шаҳрро нишон дода як шумо бо дар бораи шаҳрамон маълумот медиҳед бисёр як идеяи хуб ҳам барои пулкоркунӣ ман дар бораи маблағ ки ҳарф задед андаки дигар боқӣ мондааст аз ҳама фурсати дӯстдоштатарини ман фаро мерасад зеро ки ман ин лаҳзаро аз оғози барнома интизор мешавам ин ҳам бошад вақти ҳисобу китоб умедворам ҳастем ки боз ҳам рӯзе ба шумо хизмат хоҳем кард бо нақлиёт ташаккур бисёр ба ман кӯмак кардед ва ман бояд мошинамро ба усто барам мадади шумо бисёр барои ман фоидаовар буд ман корҳоямро буд кардам ба кор омадам ва ҳозир ба дӯстонам занг мезанам мошини маро бурда ба усто нишон медиҳанд акнун навбати дӯстдоштаи шумо омада лаҳзаи дӯстдоштатарин фаро расид ин ҳам бошад пардохти ҳаққи хизмати ронанда ҳақиқатан 100 сомон шумо чи шӯхӣ фикр кардед аз универмаг то вая обычно нархи хе неде бояд қайд кунам ки ин хизматрасонӣ танҳо дар шаҳри хуҷанд ва ин нақлиётам дар шаҳри хуҷанд ягона аст ва ба ислоҳи дигар такси вип барои ҳамин ба гуфти гапҳо розӣ шавед ош шавад саломат бошед дӯстони азизу арҷуманд имрӯз низ мо тавонистем 100 сомонӣ маблағро ба даст орем албатта ба гуфти гапҳо меҳнати ҳалол бо мо бошед ба шумо равати калом саломат бошед барои ҳамаи мухлисо ҳамеша хонободӣ хушбахтӣ сиҳатмандӣ орзу мекунам хеле шод ҳастам ки имрӯз дар ин барнома иштирок кардам бисёр барои ман шавқовар буд бисёр аҷоиб буд бисёр ҷолиб буд сайру гашти хуб дар шаҳри хуҷанд доштем саломат бошед ҳамеша бо Somon HD ва ҳамаи барномаҳои хуби Маҳмудхон Аҳрорӣ бошед.